Assalamualaikum guys. So we are here now. If you've been following us on TikTok, our previous video, we have showed you how the meat is being packed from Australia and air flown to Singapore. So now we are going to show you how we process the korban meat. Assalamualaikum Zohair. Alright, our friend here Zohair is from Morocco originally, yeah? Masya Allah, Masya Allah. So here also we have our production manager, Halim. So we're going to ask some questions for us to clarify about the different parts. Okay Halim, share with us the different parts of the kambing and how we cut it. And why do we cut it this way? Okey, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kita tengah proses daging korban, which is kita akan proses dia, kita akan potong sebesar 2 inci ataupun 2.5 inci, ia sesuai untuk masak biryani lah. Okey, daging-daging kambing yang diterbangkan daripada Australia ni, dia sampai dalam very hard frozen form. Jadi senang kita potong guna mesin. Dan juga dia punya product quality integrity intact Okey, dan integrity intact dan spesiesnya halal lah. Halal slaughtered in Australia. Kita ada kaki belakang, kita ada bahagian ribs sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Dan juga kita ada kaki depan dan juga neck. Jadi yang ni semua kita akan proses, potong 2 inci dan 2.5 inci yang kita akan mixkan dalam satu styrofoam box yang kita akan bagikan kepada 3 sizes. Itu 1/3, 2/3 dan juga full. Tapi itu untuk kita orang punya processing vendor lah. Untuk Pondok Abang dengan Pondok Abang punya apa nama dia, partners pula macam mana? Okey, untuk Pondok Abang punya partners yang kita dah potong 2 inci dan 2.5 inci ni, kita akan packing dalam pack sekilo-sekilo. Dan dalam satu carton kita ada 16 kilo. Jadi tujuan kita pack sekilo-sekilo ni untuk memudahkan para yang buat korban untuk bagikan kepada saudara mara, jiran-jiran, sahabat andai dan sesiapa saja yang disuka lah. Jadi dia tak payah nak buka packing again and then bagi kepada orang. Jadi itulah yang untuk Pondok Abangnya kita akan packing sekilo-sekilo. So there you go guys. After this I'll show you visually how do we pack it and how we deliver it out. So just also a disclaimer, do not do this or try this at home, okay guys? Because whatever that is being done here is very dangerous. They are trained to do this job. As you can see, we even invested in buying mesh glove. Okay guys, this is to protect. Okay, so do not try this at home. Do not do this at home. Or if you have an aspiration to become a butcher, do it the right way. And much more easier, just call us 62658300. We will do the cutting for you. We will pack it. So do not try this at home. And guys, our capacity here, we have the ability to process up to 6 tons of meat in one shift. So if you are not sure what is 6 tons, 6 tons is basically 6,000 kilos, okay guys? So now come and follow me. Let me show you how we process beef, the cattle which was slaughtered for kurban. Come. So guys, obviously you guys are aware that for kurban, we can kurban sheep, we can kurban cattle, which is beef, and we can kurban camel, alright? So for us here, apart from processing sheep, we also process cattle. So this beef is from Australia, it's fresh as you can see. Kalau orang Melayu kata macam dekat Malaysia, daging lembu tempatan, okay guys? So as you can see, it's very fresh. Halim, maybe you want to share a bit what and how it's being processed? Lembu ni disembelih di Australia. Selepas disembelih dengan cara halal sembelihan, lepas tu lembu ni akan dibuang semua tulang-tulangnya. Yang akan dibekukan sebegini, okay, block by block. Yang pada asalnya kalau kita tengok dalam karton ni, okay, kita ada di sini dia punya berat berapa, dia around 19 to 22 macam tu. Jadi dia akan sampai pack, vacuum pack each. Dia akan sampai macam ni. Jadi dah siap hard frozen. Jadi sebab apa daging ni nampak merah, tak sama dengan daging yang kita beli dekat pasar ke apa ke yang memang nampak agak pucat. Sebab ini betul-betul daging fresh. Dia baru froze dalam 3 atau 4 hari macam tu. Dan flown to Singapore. Okey, kita juga potong saiz yang sama, 2 inci to 2.5 inci. Kalau orang yang tak makan kambing, dia akan buat biryani daging. Macam inilah saiz biryani daging. Saya tunjuk. Okay. Memang nampak besar, tapi bila dah masak, dia akan sedikit kecil dan
sesuai untuk biryani. Kalau saya nak rendang pula macam mana, chef? Rendang pun boleh. Kalau nak kari pula macam mana? Kari pun boleh juga, tapi kari kalau nak kecilkan boleh potong lah. Sebab dia dah tak ada tulang. Jadi just guna pisau, potong aja. Macam tu lah. So there you go, guys. So that's what we do here at Straits Butchering. If you need beef supplies, mutton supply, poultry supply, call us at 6265-8300. Thank you. The best authentic Malay food made traditionally.